Эмне эле мага акыл айтып бересиз? Азыр деген заман жаштардыкы да. Sen de kızı gelsin, benim menен talaşasın da жашоону, men kaçankı? Men 60'a çıkıp atam. Биз билгенди силер билбейсиңер да. Ben bilem de ne kırıştı. Kaç böyle, sen menden kıyım bilesin bende. Anda emes da, men degen sağa үйrөтүп atam. Men sağa, yaşooda bunday olot, yaşooda tüyüne olot dep, akılım dile aytып atam. Азыр деген современный жашоо. Сиз эмнени билесиз? Эчтекени билбейсиз да. Neni bilesin, neni bilesin misal için. Men görgöndü sen göre eleksin. Ата, көп жашаган билбейт. Көптү көргөн билет. Sen mağa жооп берчи, андай кыйын экенсиң. Уй эмнеге момда жампа кылып чычат. Коюу кылып, жампа кылып, тоголок кылып чычат. Билесиңби? Уйдун богунун мага эмне кереги бар? Каалагандай чычат да. Боптур, уйдукун айтпайлы бар. Misal için echki chiqqanda mına kumalak kılıp, tomolok kılıp, şuruday kılıp, konfetday kılıp çıkar. Emni üçün kumalak kılıp bunday jakışına kalıp çıkar. Oşunu bilesin mi? Echkinin болгонун эмне мага айтып атасыз? Мен аны каяктан билем? Бок кандай экенин билбейсиң, бок дордурайсың, айтып албайсың, анан келип албай. Менин жашоомо кийлигишип, мага кылып.